Hello, I giving Boboy Nameirakpam. Nahan Pumas the Sorgi Wapau Tana Bugida Maglak Piba and Sigida Magatagatory. Agi Prathnadi, Nahan Natag the Wapau and Sigima Palna, Isorbu and Nungshiba, Amasum Mahaki me, Aduga Mahaki Singlupi and Nungshiba. The Wehana Nahakin from the Nolukchoning Badudi, Nahanatag the Wapau Asina. Nahanaki Sinupta Pipam Topanaki commitment, Amasung Nahaki Singluki Luching missing in Makapon Pam Tokpa Adugi Mahotisilandigan. Adu Wapau Sigima Palna. Nagising lupa hinanung siba, nagising lupa lucing hinanung siba, adu quite maruina, isori matik mangalig na maghingba punsi da chakot pa adu, eki prathanani. Ibang umaki wapaw, taminas. I'm talking to Rani Lozer again. Mark Pandupani Pada Kulgumudagina Kungunipan Handupi, Mark chapter 2, verses 23 to 28. Aduitung the Potabamita Mahakna Mahai Marongi Lobuk the Powden Chalami, Makoina Chalingeda, Mark is boxing the Mahai Marongi Charong Hek Poram. Mother the Pharisee sing na Jisu the Haiki. Yengo Potabanumita. Tauba yadaba thabak makhoina tawriba karigino Jisu na makhoida khumki David amasung mahaka loina basingna chak lamnabada makhoina kari tawki haibana khoina padabra Abiyatharna purohitlen oiringai matamda David na isorgi yumda changduna purohit sing tana chaba yaba autal adu chaki aduga madu mahaka loina basingna supiki madu Jisu na makhoida haiki Isorna Meegi the Potabano Semki. Isorna Meebu Potabano Miki Maxemanate. Maramasina, Meegi Macha Nipa Potaban Numit Kisu, Mapuni. Pratnatos. Kuibam Sing Sonaki, Napamda Naki, Waheida Sigi Mapana Lecturing. Pronaki Tauzal, Amsunaki Nungsiba, Kuding Maxing and Dugi Mapana. I could think Pang Bunaki, why is it Jumnam Sing a Kansan Bagitama? Probably Pangal, Damus Makogi Losinganaki, why Kang Basi, we talked to. Probably could Pharisee sing that Taukiba, a soy badagi can be, Naki, Wahaibu Makogo, or below sing a Handokagima Palna, Naki, Wahaina, hiding ba adu dagi, Hendok na Henzina, Tambiduna missing Bupolum Piba, Adugumadagi, Prabhu Signum the Kubu can be. Nagi Tawagi Tabak Subi Bagima Palna Naki Waheida Sida I Koibu Achumba du Tambi Tawasimana Koi among Tabak Subi Chumnamasung sing like Kabu Hanbi Christa would be not getting Mako would be. I could assume Papsing would be the pulling home with them the Pam Amasung Pangal, Kudi Maxing the Supinabi. Kudi Maxing a Sigma Palna Prabhu Koibu Nahaki and Ing with the own poke be. Jisu Christim Nizirben. Amen. Simulan Karigu Makoda Mark Pandum Anidagi Matang Yana Poi Batargadi. Jisu Christagi Mayuka Tongan Maong the Ayet Passing, opposition Mayam Sing Lak Upang. I could mark Pandum Anipa the Horokodugi Nakal Namasitava Amapan Matamda, Mapamadu the Lerambasasig Ozasing Aduna, Jisu Christagi Matanga. Mahakna Hairiba, Mahana Toriba Togal, Mahakna Haribu Wahai Adugi, Mayok Tamakoi, Tamoy the Wangaga, Mahaki, Mayok the opposed with the Ubapang. Now, Hairiba opposition, Kudim Maxing say, Mark Pandum Ahumgipada, Taruk Pau Basida, Puno opposition Manga, Hariba opposition Manga, Adugi Martangasi, Maris when I can young Minakadoribus. Adu Nasiga Musung Lakador, no Mazing Gaishona Bibo over Tari, as the young Minakador, Kudim Maxing a sinner, Potaba Numita. Tauba Tabak sing aduda Lakpa Ayet passing adu matanga. Now high but Kudimas in Jesus Christ Maki Galil Gitogol Adugi Manung Adudane Aduga high but Togol Kudimas in the Isorna Jisu Christ and Isorgi Matano Pamoina Asengba Achumba Dharmas in Bamoina Isorgi Animagi Matuna Toba Togol Nathan.
ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗ ꯄꯥꯕꯗꯒꯤ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯑꯃꯠꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯩꯇꯥꯟꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯁꯩꯇꯥꯟꯅ ꯌꯩꯈꯥꯏꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯩꯇꯥꯟꯅ ꯊꯤꯡꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯒꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯌꯦꯠꯄꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯂꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯆꯍꯤ 38 ꯃꯈꯥꯏ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯤꯡꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯆꯍꯤ 3 ꯃꯈꯥꯏ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯤꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯝꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯉꯥꯜꯒꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯟꯖꯥꯎ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯩꯇꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯟꯖꯥꯎ ꯑꯗꯨ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯇꯧꯕ ꯊꯧꯒꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯌꯦꯠꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤꯁꯨ ꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯌꯦꯠꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯌꯦꯠꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯤ ꯁꯥꯝꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯍꯜꯂꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯝꯊꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝꯈꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯨꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯃꯤꯟꯅꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯗꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯕꯗꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯦꯞꯄ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯕꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯨꯗ ꯉꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯌꯦꯠꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯊꯧꯒꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯃꯁꯥꯃꯛꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯌꯦꯠꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯍꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯒꯜ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯌꯦꯠꯄ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯉꯥꯡꯍꯟꯒꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯌꯦꯠꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯃꯁꯥꯃꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯖꯦꯍꯣꯚꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯑꯗꯨꯗꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯅ ꯌꯦꯠꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯦꯠꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯊꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯤꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯤꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯈꯔꯗꯒꯤ ꯐꯔꯤꯁꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗ ꯋꯥꯀꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯗꯨ ꯍꯟꯊꯍꯟꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯨꯗꯦꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯍꯩꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯊꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯑꯁꯤꯃꯛꯀꯤ ꯚꯔꯁ 10ꯗ ꯌꯦꯡꯈꯤꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯤꯄꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗ ꯄꯥ ꯄꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯅꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃ ꯁꯤꯊꯕ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨ ꯐꯍꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯄꯣꯊꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯄꯨꯅꯦ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯍꯟꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯥꯃꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯒꯥ ꯃꯥꯔꯛ 2ꯒꯤ ꯄꯗ 22ꯗꯒꯤꯅ 29 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯁꯤꯅꯤ There's one main thing, one big idea. Asengba thajabasingna Jisugi waheida changkhonna tagadabani. Maramdi Mahak Meegi Macha Nipa oiriba Prabhu. Every true believer should give attention to Jesus' word. For he is the Son of Man who is Lord. Every true believer should give attention to Jesus' word. For he is the Son of Man who is Lord.
verse 23 amsung 24 da yengbiu. Now, verse 23 pawasida yeng matamde karam maina kari thawong ma gi karam ma gi sibok sing karam ba thawong no haina haibadu aikoina uba phangani. Maru ni mafam asida aikoina uba phangliba Jisu Christ gi thawong asida or ma gi ngakpi ma gi sibok sing gi thawong asida Jisu Christ ngonda laka na yet liba amasung oppose tawriba kangu sing se matamdu leramba Pharisee sing adu. Now, aikoina Pharisee sing matangda handan na takre Makoy asi why athang phazana khangba isor gi why phazana khangba chana patha phazana naina ba aduga haiba sing adu ngak aga chatliba mi sing adu kari gumba koina asi situation se asi accounts the mun yeng boy batar ga de or Jisu Christ gi sebok sing adu na chatpa matam da mahi morong chong ai bi sam sam haiba oi batar ga de matam du gehu gi gehu gi charong sing makoi na chab gehu gi charong sing makoi lami chapa madam da makut khara hega makut subana khara noiraga fu ga kampho ka na cha adu gi mong du ne makoi lambi chapa madam da palamba gehu sing cha now aduna hai ba thabaga sida akoin hai ba thong sida gyan ta mine ga do was a Pharisee sing adu Jisu Christ la ka na complain tawri se makoi na palamba gehu do hega cha ba gi maram na natte maram de kari gum ba koina ani suba while on Deuteronomy chapter 23 verse 24 and 25 power the boy bataragadi while ya thang ne yai atoba missing mafam the in Colombo the chala kana say some high boy bataragadi same gumba ma or height pambi the height kumba ma palame adu chaba kai su kai ba leite yada ba kai no high boy bataragadi khaw puruga changba de yade gehu horom boy batar gehu chaba yai adu thangol ma paira kanda Kauraga Chabagi Mong to the Yade. Otherwise, I think Yade. Adubu Hauramba Palamba Mahay Marongum singer the Chabadi Kashu violated. Now, Adubu objections, eh? Mahode Gehu Chab or Maru Marang to Chab to the Maru and Ate, Adu Makoy Tauriba Tawongadu, what happened in the Mito Begiman. Because that was on a Sabbath day. Now, Sabbath to no mising nete. Matam sidi nung masing na Sabbath natin iray nung dang waram dagi na thang sin nung dang waram pa aduna kayo hay na hay boy batar gadi chumi awoy ba mag isor na Israel macha sing na magi mi sing da pothaba mi chum na sing na na bagi da mag te yathang sing pi adubu Israel macha sing Pharisee sing amasung sasri oja sing sina adum hingak podun mar morakan matam ga loina na pothaba mi je karamai na ngak kani hay na hay karam Tabak to Wamata Yadavan Morakanda, Karino, I couldn't tabak on define to Guduja Haragamoi and Nainaraga, Karigumakoi set of law Makonism. Now, Shorgi Wine and Maroon explicitly defined Todoba. Adu Makoni and explicitly and black and white among a defined over. Adu high bus Maroon and Makoi Larik Misna that makes no Ubapang. Mishnah high bus Sabbath Numita. Makoy na tauba yadaba thabak sing khudimak sing adubu phazna mayek sing macha khai ibal larigaman hai badu da yadaba thabak ni hai na haiba kunthra mapan khaklei adugi marakta reaping or cow base low cow base ahum suba yawe Sabbath numita yadaba now aside khoi amu hona lakani adu Sabbath numit kaya ke matik cheksin na misna gi larik tuna or Pharisee sing sina high in bagi high na high oiba targadi Sabbath ki matam da meter chani pandai hena kanam ta khong hena thangdok bu yade karu meter chani pandi khongkap ama hek thangdok bu oiba targadi adu gi mi do pothaba mi thuai mi ne phise kai ba photpe ka sukai ba leite adu pum amutang hangado pum anisum sun hangi ba oiba targadi pothaba mi thugai ra bane adu dagi di samsam hai ba oiba targadi kariguma pot ama taraga leirame taram liba poto missing the siroi do ba or missing I punsi the life that threatened do ba oiba targadi pothaba numit loidri ba mafam hongdok pa yade now hai ba khudi ma sing se sorgi wahai na hanaman du makhoi na chongchalla gan Pharisee sing amsung sasag oja sing na chongchalla gan isor na hai da ba du mioi bagi bachana bi na sagatla gan semam isam sam na hai ba oiba targadi karinguma ma kaudana mafam se da se phone se thamame
Now, sing Sanabiki Matuina, Sabbath, take how give it, put up and make how give it again. Sabbath, Lord, power phone, the Mapam and Mapam Tang we are. Out the gate tabaks in Mangina, kind of the Lamia, the Kai port Ama Kauragan Tam, Tango Kena can report the Tango Hodre, Sabbath, Lord, about the Tango Pier. How do you Karigumba say, Yum Kintare? Other Yum Kintara Comatamda, can Bayaga do you say? Sigado missing Sigado was in your web, I do missing in a Kanbayaga do you? Karaman Nanbo over Targa, so Karishu Kai them among the labor over target, Kanama to do the Tabak over. That was how strict it was. Adu medical. Adu ahum subra misnagi kuntraga mapan adu yadaba forbidden doba kuntraga mapan dugi marthaba kuntrama mapan du ahum subne low cow him yadab now karam haina sebok sing na tawriba moongdo low cow haina mo consider tawino now gehu pambi du he ga nei khaire aduga kam thoe adugi process to low cow process aduna sebok sing no tawriba gi thabak low cow gi thabak ne aduga hairi badu yade now bible li yang boy ba dar ga di Pothaba numit chumna nga na bigida makte shornya thangpi Pothaba numit thugai pa mi khuding mak sing adu sibigi chairak pi harbe ai khoina khongchan ma pandu kun pada tara masung khongchan ba kun chama thoi tara manga de yam boy ba tar gi mayek yam na sing kana gumna Pothaba numit thugai boy ba tar gi harbe mi adu sibigi chairak pi ge thoban even if I'm missing TV Panutara, Manga Paboy Batagadi, Potaba Mit Tugai the Makta Mayana Nung Tomaga Heartbreak incident I could Uberpan. Now, it was really important. Isorgi or missing, Potaba Numit, Nak Pahaibase, Isorganing Aduga Paman. Adubu, Matamgi Matungina, Farising Aduga Sastragi, Ozasing, Sina, Isorgi Wayaduna, high Badudagi, Aduga, Isorgi Wayna, high the Bazaga, Pauba Aduda, Makogi or Batanamission, the Hapchelaga, Karisukana, Aduga, unnecessarily, Aduga Karisukana among the missing to the Polum people Tabaks and Makoito. Aduga Isorgi Wahay na Pigrab, Isorgi Wahay the Mayek Sankrab, Kuding Maxing, Aduna authority Natana, Makoina Sankrab, Misnagi like the Yakrab, Kuding Maxing, Aduna Hena, or an authority Mohammed, the Loraganda, missing you, but Janabi Pagan, Sokunu Togon, Torodo and Hyber, Kuding Maxing, the Isona Hyber Amugum, Losulakanda, Hiram Kuding Maxing, the Makogi Samas, Adu the Yang like Pamitian, Kuding Maxing, Pothaba, Nakpa, Pothaba, Minakpa, the Horo, Kuding Maxing, Adu. Isorgi yathan mamagum na makoina wakan tab aduga isorgi waheiga makoi mi bigi chatna bi aduga ani mag adu chap mana na makoi thame aduga na manang yang puma tam da har ba adu mang ni Jisu Christian thuara ka duris Jisu Christian tar bi thaba ka na akoi mun bhap ta bo ba tar ga di Christianity se karinom sung Christ gi tungin ba se kar man tungin ga do bono hai na ha du yam na mayek sing Jisu Christ gi tung in ga do se mi bagi Asengba wakal na ai khoina chummi ai khoina phayana khan wakal du ma pa na te adu gu isor gi wa haina tambira ma tapir la ma adu gi matungina hai ba du gi yedam sung oi haiduna mayek sing na sung chum na adu khaktamak minmang na thamaga adu khaktamak hai bi laga adu khaktamak wakal na thamaga na kong na tar in ba du ne adu ga hai ba sine Asengba dharma ma sung aram dharma ani gi khena ba Aram the Dharma do the Mu Big Chanabi Kuding Maxing adu Isorgi Chanabi Amagumna, Semgalakan, missing adu the Adu Pan Ilakan, Isori Tungilohana, nothing. Adu Aram the Dharmane, Adu Achumba Dharma, Krishna Purakrava, marketing Taulebaki, Wapamos marketing Taulebaki, Oiva Punsi adu the Isorgi Wahegi, Matungin, the Isorgi Animagi, Matungin ba, Yansandaba, Adu Asengba, Achumamsung, Dharma Chenbo, Kuding Maxing adu Palne, Aduga Hai Badu, Achumbamsung, Isorgi Mang, the Penbi Dharmane. Ado basically now saying Mama the Pharisees sing amasung sastra go jasing aduga ngasi section na sidin maro na Pharisees sing na toriba tabak sing sa nang amasung isu taw do natin no nang amasung isu taw sing mo ni himina ba matamda
Sing manung atopa thada bisi inaw sing bu yeng matam da atopa bisi inaw sing punsi kar mane hingli gan yeng matam da aduga maruna ai khoi ga thajaba khena ba aduga ai ga khara mod ma da mi sing yeng matam da kar mane yeng ai khoi ayamba ai apam set of rules kudi musin koi minmang na thame aduga adugi pala mi sing do yeng bawe aduga adu gi standard or kanda ai si oiba targa di ai gi lone go do oiba tar sing ba se lege do oiba tar gi asi oi do ni now hai wakhal lon kudi mo sing do apa ba so or me pata ba so or me adu hai ba kudi mo sing isor gi wahai gi pala aseng mo ai na khali ba wakhal ai wakhal thame ai gi standard aduga ai hak ni isor gi wahai ma gum na treat to ba asi se aseng mo gi isor gi wahai yaw du chang sungeng yeng da bida mayan ma tawnai na si chumam gani adu na si chumme adu gi wakhalo amaga yeng ba matam sing lai adu Jisu Christ na matang semdorok pa matam so ikon ugodori ba se adu nate niyom adu nate isor na penbi ba adu nate isor na yabi ba du haib du khoi na mayek sing na upapangan Kariguma tamna nang masungay gi punsi si haiba first sing asigumna isor gi waina kari haiba gi haina haiba du adu dehna wakhal thamag adu ai hangna khalibu wakhal khudimno sing isor gi wahaina yai ko haina haiba du lyric chapter verse aduna backup to bagi mahuta chumam gani pharam gani oiram gani ai khoi gi wakhalon sagat pa khudimrak sing aduna backup to rakanda ai khoi gi standard sing semba matam sing le adu niyom natte adu Isorgi yabi ba punsi mahing nate matau adugumna isorgi tungin gato bunate adugum matau adugumna isorgi haibin gato bunate tabang pan mas hingari ba mahinga sidi I think so I am ay na si kaleduna si ay ni adu tabang pan ba asigat Krista gi sebo oi kraba khoi khuding mak ai khoi ma gi tung in gato mo ngado yam na kene it is not I think so I am it is the word says so I must be Isor gi wahay na haiba gi maram na asi ay oiga do ni aduni adu nga sige no mi da singlu ba mato ne kai wakhal kan nang am sunga ato ba thada bechil na sung thamni expectations sing am sung yengi ba mit yeng khuding mak sing ase isor gi wahay da gi chang yeng laba isor gi wahay na yabi re na khang laba asengba dharma chen ba adu gi matung in ba adu gi mapalnara or ai khoina chaurak pa ai khoi family gi background ai khoina thengarakpam hana mamang kakpa church sing adu chatna bi khuding mak sing adu wakal da khara yargo isor khurma di sumaina khurum ga do bane sumaina wari chana ga do bane sumaina oi ga do bane adu no oribra adu make sense khang adu make sense natabo orbiter thaja bechil inaw sing ai khona phana phai haina khallaga adu gi expectation adu golo ningon da kana da polum pi mi sing orbiter ga di ai khoina toriba thabagu afaba natte I couldn't apabana kanjab over the arcs of the pop. High opposition as in Jisu Christ sebok sing adu the first sing is in lag. Adu kari the market of first sing Jisu Christ the lag pagi maramdi. And the matam de lerma sasri oja sing the thazan the bagi matungina. Magi sebok sing sort of over the arcs, sorry, but sebok sing adu maroon nate. Adu oza. The teacher is responsible for his disciples. Other than more again. So, they end up analyzing Christian. Other one in verse 24. Yengu potaba to meet a toba yada, but Makona Toriba Karina. That's a question. Wahang in Tamais. Verse 25, I'm saying 26 says, Jesus Christ na people paukum mapidio. Verse 26, sorry, 25. Last line. Makoy na karito kaya binakoy na padre. English na power over the haven't you read? Nakoy na padre bra. Jisu Christ gi kariyam na bagi mong nesis. This is how Jesus put forth his sarcasm. Missing it. Sometimes na tayo Jisu Christ na hayo. Noi first sing no ko yan. Noi sastra du khang yan na hair ba missing ne. No ko torado pare hair ba missing ne. No ko Israel ki chatna bising amsung Israel ki puar do khang yan na hair ba missing ne. No asi phawa pare bro hojik phawa.
Why thang khang ne haina amasung why thang ngai haina leirba mi singne aduga nakoina somda iriba mayam khudingmak singdo asomda isorna mahaki purohit len singi mapalna Moses ki mapalna aduga purohit singi mapalna aduga David ki mapalna pikraba isorgi why khudingmak sing adugi matung ina same haina haiba why thang ne haina nakoina same graba khudingmak sing adu oiraba nakoina asiba ba patibra hosiba. Don't you know even this? Aduna Jesus Christ na hangise. Now he's not necessarily answering their question. He is just answering their question by a counter question. I'm not able to say magoigi moigi maong dun Jesus Christ na pakum pirise. Them some high boy betagadi. Mapam is the first thing is Jesus Christ gi mapam da pire opposition kupi se kano high boy betag. Isorgi waheida out of context go tauraga oppose torpa. Adu Jisu Christ na pahumbe ko matam na tawsidi kayo hai pataragadi chap chana context gi matungina ko tauraga sibu padre no isbo. Adu mahamas the first sing na tauriba sing ase saitana tawbu chap mane Jisu Christ Manipur in lamda lamhanga themagi word ning singber. Satan misquoted every verse he used. Christ quoted verse according to the context and rightly. And then hariba maong de Jesus Christ makoy wahang hang. Ado mapama sa Jesus Christ na quote tori ba sa aham Samuel pandab kun gamathoy. Now, karigumba mapama sa Jesus Christ na hariba sa yeng la ba matung da aham Samuel pandab kun mathoy pabo ibita de problem kharle Jesus Christ na quote tori ba sila. Now, hariba matam sa David as isona thawar na noibira ba matung da Israel singi ningthaw or ni hariba matung da so na khanglak padagi so na tanaraga mapu har na bidang ko ti thiba matam ne. Adu hariba matam ma lanjeli ba mi am oibagi matam adu ne. Adu asigi matam asida ne mana 1 Samuel chapter 21 da hariba thodo ko sine Mark na mafam asida quote tawri ba Jesus Christ na quote tawraga Mark na mafam asida iri ba se. Adu hariba adugi wide do kamaina to buno haina haiba oiba taragadi matam adu da David na lakpa matam da 1 Samuel 21 da yeng oiba taragadi high priest ori do purohit len ori do Ahimelech ne Abiathar nate Abiathar gi mapane Ahimelech. Now hariba kudimak sing asida lawraga kanang makarandi hai oh isorgi Bibles it's corrupted. It's contradicting. Maruina isorgi wahay ase Bible ase isorgi wahay natte amasung thajaba yaba natte haina lana sandokpa amasung lana tambiba critique mayamna yamna pam na sisinaba jaga ne sigi jaga se yong Jesus Christ na Mark padu ani gi padu kuntrok to haiba na ma aduga 1 Samuel thoiba thodok sinama. Now hangba abu hang de awabe ma isorgi wahay se Jesus Christ na ko tawbasiga aduga thokra thodok pra khenarabra. Is it contradicted? Paukum ni nate contradiction amata laite kari wat pagi maram no history khangdabagi maram ne adu karamane text so yeng haba khangdabana maram oiragani wari du makha na patrak po iba taragadi aikoina chapter 22 1 Samuel chapter 22 da aikoina yang po iba taragadi Abiathar se purohit len oina mag thawol tore karam kanda massacre amada magi mapa Ahimelech to hatokhraba matungda Ahimelech sikhraba matungda Abiathar sina purohit len amo oina mas seba torkani aduga Abiathar se David ke hen associated oiba high priest amani Ahimelech tagi hena. Now why do kamain to bunai bo oiba target David ko na khumila mi single lone mag war bang ngakta ne aduga makoi waba mata maduda isori sanga du makoi na change aduna koi na verse 20 ga 6 uba phangi se asida is the bread of presence ko out mapamas da akoi uba phang bagum na outal hai ba outal se purohit len ga magi macha sing khakta na chaglo purohit sing khakta na chaglo batal ne hai ba se akoi na yengbo oiba targadi hai batal se mi kana amat na chaba yade
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯦꯕꯤꯗ ꯍꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯍꯤꯃꯦꯂꯦꯛꯇ ꯍꯪꯉꯤꯅ ꯆꯥꯅꯕ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯍꯤꯃꯦꯂꯦꯛꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯜꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯦꯕꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯃꯛꯇ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯍꯤꯃꯦꯂꯦꯛꯅ ꯍꯪꯉꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯂꯥ ꯅꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯗꯦꯕꯤꯗꯅ ꯍꯣꯏ ꯑꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯅꯨꯄꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯆꯥꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯦꯕꯤꯗ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯅ मागा लाख्रब लानमी खुदिमक्सिंग अदुसु लोइनमक चा अनि कनो हाइबो ओइबा तारगी हाइबा तल असे ईश्वरगी याथंग मतुंगिना पुरोहित लेन अमसुंग अते पुरोहित सिंग अदु खक्तना चागदबनी अदुगा हाइबा तल असे तल तरानी थोय अदुगा हाइबा तल तरानी थोय से असेंग मफमना थंबा तल तरानी थोय अदुगा साबत की निमित खुदिंगी हाइबा तल तरानी थोय अतोप तल अनो अमना सिंदोकदबनी अदुगा अदुगी पुथोरक तल अदु कनो सिंगना पुरोहित लेन सिंगना अदुगा पुरोहित सिंगना चागदबनी अदुबु अदुगी थोदोक अदुदि फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 21 थोबो थोदोक अदुदि चाख्रिबु सिंगदु पुरोहित लेन अमता नते अदुगा पुरोहित सु कनाम मत नते लानमी सिंग अचम मी सिंग इस्राएल मचा सिंग अदुना हाइबसे थाजबे इचिल इनाउ सिंग हाइब वारी से यौद्रङै ममांगदा करिगिदमक्तुना जिसु ख्रिस्ट अबियाथार गी मतांग दा हाइपसे हाइना कोइना येंगदु ओइबा तारदे हेन हाम दा हाइख्रब अदुगुमना डेविड के हेन नक्नबा मी से डेविड के हेन नक्नबा पुरोहित लेन से अबियाथार ना अहिमेलेक्तगी हेन अदुगा अमरोम दा हाइब ओइबा तारगदि हाइबसिगे चमाना मोंगदु कोइना मार्क 13 23 अमुखोना जिसु ख्रिस्ट ना सिजन को उबो फंगनी मरुना एक्सोडस चैप्टर 3 की वर्स 1 अदुगी जगह ताकना बगिदमक्ता अदुना समसम हाइब ओइबा तारगदि मफम से जिसु ख्रिस्ट दा तौरसे फरीसी सिंग अदुना मखोइना ज्ञान तागदो मोंगदनि मागना कोट तौरिबसे इसमसम हाइब ओइबा तारगदि अबियाथार की मतांग द इबा जगह सिंग अदुदा पाब ओइबा तारगदि करम हाइना डेविड ना मागी खोंगमी लानमी सिंग लोनना औतल चाखि बगी हाइना हाइबदो उबा फंगदोबा इसमसमना हाइरगदि करिगुम थबक से चैप्टर अमा हाइब मतमदा चैप्टर दु काउथोकपना मरम ओरकांदा अदुदि असीगी मतांग सिदा ओइबदु सोदन याम अदुगी माओंगदा कोट तोबने it is a way to call attention to the section of that biblical account where the reference can be found karaida David amasung magi khongmi lanmi sing aduna autal adu purohit sing khakna aduga पुरोहित लेन अमसुंग पुरोहित सिंग खक्तना चाब याबा औतल अदु चाबगी मतांग क्राइदा यावखिबगी हाइना हाइबदु खंगनबगी दमक्तनी नाउ हाइब औतल से हैन हाइखबा दुगुमना लिसलोन पंदु कुनगा मरि पद मंगा दगिना मापल फावद येंगबो ओइबा तारगदि पुरोहित अमसुंग महाक थौल तौमिनेबा पुरोहित लेन पुरोहित सिंग अदु खक्तना चाब याय अमरोम दा कोन लेविटिकस 24 द येंगबो ओइबा तारगदि आरोन अमसुंग मागी मचा सिंग खक्तना चाब याबने करामतन चाब यादे अदु हाइब जगह द फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 21 द डेविड अमसुंग मागी खोंगमी लानमिना हाइब तल दु लौरगा चाब ओइबा तारगसु अदुगी दमक अहिमेलेक अमसुंग डेविड अदुग चाइब मिपुम खुदिमक सिंग अदु ईश्वरना दंदि पिबा कोन उबा फंगदे ओइन मखोन येंबो ओइबा तारग तल दु चाबगी पान मखोय पांगल हेना कंकल हेना हाबिदु उबा फंग अदुना मफम मसदा जिसु ख्रिस्टना भाप तानिंगी जेसिने जिसु ख्रिस्टगी सेबोक्सिंग तौरब थबक अदुदा opposition pirakana comment tor ibadu isorgi wail ya thangna yamna mayek singna yade haina haiba jaga amanate adu yamna gray oiba jaga ne Pharisee sing jisu Christ matam da Pharisee sing aduna haiba khudimak sing adu gray oiba jaga amane adu makhoi na gray oiba jaga adu black and white amo oina yam explicit oiba amo oina khalak adu su kra depend toroga moina same khraba ya thang adu depend toroga harak paduna ekhoina uba phangise adu mafam ase jisu Christ na first समय पंदु तरा कुन माथोय से कोट तरा कांदा मकोय खंगनि से कइनो हाइना हाइब ओइबा ताय मकोने लान भाव ताबदु जिसु ख्रिस्ट न चुमना भाव ताहनन बगे दमक्तने अदु जिसु ख्रिस्ट मकोय बु ज्ञान ताहनन बगे दमक्ता हाइब ओइबा तारगसु हाइब फरीसिंग से ज्ञान ता अदु अखोय क्राइद उबा फंगने ईश्वरने अबि ओइबा तारगदि मथंगी संदे दा चैप्टर 3 की वर्स 6 ता मरमदि चब मानबा खरब मानबा थौदोक अममु सेबत नुमिसि थोकदोरि अदुग अदु येलकदोरि अदु जिसु ख्रिस्ट पाखुमदो मखोयने पीबा ngamdraga जिसु ख्रिस्ट हाना बगदम मखोय थौरांग लांगदोरि it still shows that they are still blind and they don't understand मोय ज्ञान तादे कइनो तौरि बजाय जिसु ख्रिस्ट मखोय दा अचुमदो हाइब ओइबा तार
Asiba with how the busy long moon name. Verse 26 Pablo Yeng Bomatam, the Jisu Christ say, Sabbath ngak pothaba to meet ngak podugi, mayok to not him hang at Toribese. Adu Mahak counter question adu, first sing aduna pothaba to meet ngak pa adu, chum demusung la lehina hibanate. Adubu Makoin and ngak pagi mowong adudane. Adu Makoin and ngak pagi mowong adu, isorgi wahi matungin and ngak pagi mota, mio bagi or batar matungin and ngak padu, aduni Jisu Christ in the yard. Adu Jisu Christ in the Mahama the yard, but mio even a same but suddenly lit adu, isorna same but among the chapman of Maham the Tangala potne. Adu among the Yambo Batari, Mahama the first singer senatorius, say, kind of hypertarget, mio but singers and Makoin is a matana patap, couldn't mark sing adu. Isorgi over matika, Isorgi wahi over matika chapman halaputne. Aduga haiba kuding maxing, chap chan, first sing as in a Thursday. Aduga haiba aduna Jisu Christina, yard, Aduga Jisu Christina sem do ibis. Aduga haiba higher than verse 27 things. Maduda Jisu Makoi hike. I see it's a gospel the quarter matun the power of Yanta, the board of Jisu Christina verse 27 high. Isorna Meegi the Makpotaba no mid same key. Ishwarna maybe pothaba no make the same kibinate. Sabbath was for men, not men for Sabbath. Now, Jisu Christ na hiding iba say, asigi wahi sini. Ishwarna. Tayong pal how ngoy degi how raga. Tayo ni subo no mito mang pothaba katang natra adu Asengba ne kaukibu no maram oraga Israel macha sing adu Mahak Meegi mang Egypt ki Nameirakpam matam da pothaba min ngang na buki damakta hai kibo khudimak sing adu makhoi gi damakta ne makhoi gi phana buki damakta ne makhoi ni ishor gi oiriba thabak sing amasung magul sing adu yengjeduna adu thaga chaduna khurumjeduna makhoi gi damakta obikra achob aran ko gi thabak sing yenglaga mangon matik mangal piduna makbu khurumduna amasung magi lambi thiduna len na Damakta Potana Bukidamakta Pikiba, Makoki the Makta Kana Bukidamakta Pikiba. No midney. What happened to make it among the missing the same kibanate? I look higher as see among the first sing Nagyan Talas. How would have the busy in housing high first sing as the labor tendencies and Nangamusung on the later benate. Ishwarna chumna musung sing na pibi kraba kuding magsing do aikoi gi karam chawa musung aikoi gi pap musung aikoi isagi da kanba self centered oba wakal aduna aphaba adusu phataba da aikoi hegon thoi mi singi mafam da bor oena bui da magde pi kraba bor sing asi su karigum matam da aikoi na mi singi mafam da polum mohan matam sing aikoi punsigi thaktale Adon Jisu Christina yamna mayek na Muhammad sida niyom chumna farsi sing amasung magi sebok sing so aduga Muhammad dolar ma mi sing dolar mo bitar ma ko ju khanganing se kano hain hai boy bitar gadi magi sebok sing aduna gehu maru sing adu khara hiaga cha ba du ishorgi problem amata leite makhoi gi aram khaurang ba adu makhoi gi chak lam ba adu gehu maru sing do cha ba gim pan ko ko ne hai ba du problem amata leite Harbidre yana mayek singing with Jisu Christina. Adubu, first thing a gyanta this is it. Now, I see the higher kind of high boy, but I do a bit target the carigum sebok sing aduna, gehu maru sing adu, he gets album at the shore yabo with our upbook tabo, coulding max sing adu, a potable meter tauba matamda, yabo or betargadi or church card with me a topoki mating pangal labor or church card with I imung over upataba amateur labor is showing a can see this is how sinful we are. Asiguma verse park matam or asigi arthasi asidian hark matam the first thing that comes into my mind is apatabak to boy batari say church ke thawaya the boy batars or church ke akal boy batars kaisu kai roina right now how the in our context muning we adu na Jisu Christ mafam sida high say Jisu Christ mafam sida high say intention dune Karam haina hai pothab ne sibu ngak pa pambagi haina habi isorgi wa haina Israel macha sing the maki mising or krebsing pothab ne ngak do ne haina hai ba aduda maki mising ngak do bugi wakhalon aduda ne aduga hai bu wakhalon adudi loina mak minai ramaga mapan tangi ba thabak sing du da akhaktang
focus piraga emphasis piraga mapan thongdabu chumbo oiba taragadi manung thangbadu chumamani haibagi wakalon self righteous oiba intention khudingmak sing aduni mafam Jisu Christ na expose toribas Jisu Christ na mafam sa toribas sing Pharisees sing adugi aranba sing adu uthok laga achumba maongi pothaba numit ngak baduni mayik sing Jisu Christ na establish toribas Christ here is exposing the wrong idea of the Pharisees while establishing the right way of keeping Sabbath. Pothaba numit adu ngak padu karam hana ngak kadu no hana haibadu mayik sing harvest. Aduga aikoina verse 20 ga 6 7 da uba pangliba khudimak sing ase Jisu Christ masamak tagi lakpan. Mahak masamak Ishwar ne. Mahak masamak Ishwar gi machanupa ne. Aduga mahak mag achumba adugi thak ne. He is a standard of what truth is and he know what the scripture exactly means. Aduga hai basi the Pharisees sing asina tawgodo basi Jisu Christ hai basi the tabadu ne. Aduga makoi asoy basi ngado semdok padne. Adu to hom thokpa mane. Maramdi verse 20 ta kare hai. Maramasina. Meegi Macha Nipa si pothaba numit kisu mapun. Now, Jisu Christ hires verse 23 ki dagina verse 27 Paul hire ka mo adugi summary makalaman. Adu summary is the magi authority dun seal namsan magacha mane. Now in hire ka khuding magsing se kaya damak tayo na hire na oiba targadi asi topam thokpa adu makne. Miyo ibna se masana binate adubu ai sarle ba ipana semba chanabine aduga ai khangi aduga haibadu matik oina pibirabadu ai ngondane aduga ai ase pothaba numit asigi sumapun na kariguma pothaba numit ki mapu aduna pothaba numit karamaina ngakani haina hairapadu oiba tarde karamano kona targadise mira or pothaba numit ki mapudra. The obvious answer is pothaba numit ki mapudra. Aron Jisu Christ na hires sini na ko gali wakal khudimak sing maybe ko basa na ko sakra aduga kanada mong the missing the polum people kulimos na lepaga ay na ngangi basa tao aduga sige matung na ko ipunsi do hingo adu ni mafama sa hari basa Jisu Christ na mafama sa mahang reveal to basa magi matik adu maramdi kar kita mok na hai oiba tagri mahaki wahay adu achum bane mahaki wahay adu aroy bane adu mahaki wahay adu matik le sila naw sing adu mahaki wahay adu aram masira mate yaude Mahaki wahay aduna miyoy bana semba yathang adugi asonba du uthok bakhaktang natana Ishwargi achumudu he na mahak mayik na tak harba khudimak sing Jisu Christ na Pharisees sing adubu gyan taba pambas adu ngasi ginumita nangam sung aibu khangba Ishwar na mating Ishwar na pambas Christ na pambas edun chumna masung sengna Christ gi wahay se khangba galona tamba galona adu lotion maramdi pothaba numit ki mapu oiba targadi pothaba numit ase mahak na sem khibane mahakini hoi Christian secret botung lekra bai kogi damak kogi pothaba numit adu hongdo kre kogi pothaba numit adu chayol gi akon natana chayol gi ahan numit sunday numit kogi damak pothaba numit ni maramdi harba numit ase da Christian asibu joy to na hingat ki adu anu wal na bagi Christian singi damak di harba si anauba ahoba mane aduga haiba se ekhogi pothaba numit aduga haiba pothaba numit se ekhoina karam haina ngakani haina haiba adu aikhogi ningbagi matungina nate aikhoina phaiena khanba mong sing aduna nate tadu bisi ichilena sing mafam masda Jisu Christ na pothaba numit ki matang na deal to boiba targis it is much more than that maramdi pothaba numit ngakpa haiba sisu Christ gi tung inbagi punsi adu achouba adugi manungda amane Jisu Christ na uhaningi ba masung bapa haningi ba se kariguma Jisu Christ ase pothaba numit adugi mapu oiba targadi haiba punsi apumba se mapu su mahag de mani taibang pan ba se ma ki matik loina magle aduna pothaba numit ki matang Jisu Christ na wangang banggi pa nangam su ngang bapa haning ba se ai ko na ma ki tung adu taibang pan ba se karmaina in the do ba haina haiba de karmaina ko ma ki tung in gane hojba ba ko yang khaba adugi matung ai ko gi semba ya thangi matung ina nate aikoina phayana khanba jaga amasung aikoina phayana khanba maong sing adugi matung inna nate Christ gi wahay gi matung ina
Kristagi apamagi matungina. Karigumba aikoina asumaina tawgadawani haina haiba wahai khudingmaksing amasung wakalon khudingmaksing adu ibunga maki wahai asidagi book chapter verse phangdaba oiba taragadi haibado aikoina atopa inausing da aduga haibado aikogi punsida apply tar adumai ai Kristagi tung injagaduini haina haibado adu papni kanagum makhari mafumda de Jisu Kristagi tung inbasi church khara kaba Bible khara pabadu prarthana tawba khara adu lotion gum nakan masingle adu tawriba makai ai se Jisu Kristagi tungilini haina khanba misingle natte Bible adu mana tambide Jisu Kristagi tungin base ningthowa patake thang khudi thang jasidana hingba pusi mahing hingba nomasing no milak boy batagadi pung tara makai de pung bar makai or horen pung mari phauba adu the piba devotion adu na loy natte Jisu Kristagi tungin base pung kun mari hapta chupa tha chupa siri bhawa or malak bhawa aduga haiba punsi asida karamaina hingani haina haiba khudimok sing adu aikoina kaisu set taude I mean thaja basically inaus aikoina Christian oragli bas ihan hamade aikoina bhap tam mina gado basini nanga musungaina Christian orakpa matamda nanga musungaina Prabhu nahak ai kanbi mapune nahak ai gi Prabhu ni haina haiba matamda aikoina bhap ta grido kaina haina haiba oiba taragadi ai gi punsi ase Pap amasung ayolaram da Satan amasung taibang pan da pap ki bandi oiduna Satan ki minai oiduna mahak ai gi ipa or ai gi mapu oraga manglam labai gi punsine aduna maram ora kanda haiba Prabhu asidagi asawo phangba matik charma bodo ai gi punsine adubu haiba minai nai thangi punsi adudagi pap ki punsi adudagi Jisu Krishna chaili singani yamang lakpiraga sibiduna ma ki igi mapal ai gi punsi apumba koktagina ton phawba nungamasung pal khudingmaksing aigi nungtinimi khudingmaksing adu pokpagina siba phawba khudingmaksing adu mahaki igi mapala loina mang laibigre aduna ayhangna Prabhu nahak aigi kanbi mapuni amasung Prabhu ni haina haima matamda haikabdu kaino aigi natre aigi punsi aigi ningmagi matungina natre marni khudingmaksing Krishna laibigre aigi nungamasung pa kokamasung ton aigi hakchang da Kristagi ne haiba yadaba jaga amata leite humang marik amata leite aigi ne haina haiba yaba amasung aigi humang marik khudingmak tuhaw ama phawba Kristagi ne Krista khaktangi ne mahakini adu ne koina bhap takri adu oiba daragade aikoina Christian work matamda we have resigned from something and that is this I am not my own aigi nate aigi punsi aigi nate aigi numit aigi nate nomada pung kun mari phange asi aigi nate aingon isona paisa pina bi lam thumina bi asi aigi nate aigi nupi aingon pina be nupi angang marup mapang khudingmak sing losing gyan sen pe khudingmak sing aigi amata nate khudingmak sing adu mahakine Jisu kine mahang laikhrabane aigi oiriba khudingmak singna phawda leijaba ngamdraba adu Kristagi ina laikhrabane aduna kaino we have resigned from this thinking that my life my rule aigi punsine aigi aning bagi matu ina chagna haiba khudingmak singna loikhrabane kaino hai Christian it is Christ's life Christ rule Krista na laibir magi punsini aduga punsi ase mahakini aduga maki aning badugi matung na punsini it is Christ's life Christ's rule he is Lord aduna kayo wala hingang punsi mahing ay ko na karamana ko matam seasonay ay ko na karamana ko seldom seasonay aikoina karamana singlup ta thajaba amoni hiram khudingmak singase aikogi aning bapa mapa matungina semgalaga sagalaga aikogi mapangi ba dharma chen baduna koyom yamsala kan hingada ba manate adubi sor Jisu Kristagi wahaisigi matungin in hingada ni adugi damagna khobi thambiri semamda aikoina ningliba Krista asi sorgi macha oiraba pothaba numit kisu mapu oiriba Prabhu duni aduna kaino khona tawdi han hamadadi Kristagi waheida taw listen to Jesus listen to Jesus. Thada bisil now sing na ki punsi na mato karmani hingani na ki punsi ge ba decision karmani lep kani na ki munung karmani yeng sing haiba khudmo sing na hak ngasi ni mita kana bu hena tari bage tabang pan bu hena tabra na ki wakhal ndu bu na hena tabra
Nahak akoy bida laiba isor khangdaba mising adugi wakalon adugi hena tabra or nahak Kristabu mahaki wayasin hena tabra. Do you listen to Jesus or do you listen to your thought, people's opinion, or godless society? Ngasi numida nahang ni hingliba punsi ase. Ngasi numida do hayeng hangjit mase maro siji pawa nan hingadu tum hogo padi hoin tum pawa hingadu punsi nathanda leiba matam adu sinup ki missing leiba matam college ka matam adu office ta leiba matam nathanda leiba matam amsung imung leiba matam khuding mak sing adu nahak amasung ayhag ni hingliba punsi adugi khalladu kaino all is what is your standard? By what standard are you living your life today? Who is more captivating to you, your mind or Jesus? Nangi wakala dun yamna nak namasung nang na yamna pamza namasung nang yamna khoida na chena pabido kana Christara magi wai sing sira or na kening mapamba sing adura. Ado bijila na usang koi Christa butapam thoe. Marani Mahak Prabhu ne. Mahak pothaba numit asi khaktangi Prabhu nate. Mahak aikoi gisu Prabhu ne. Mahak na aikoi gi punsida khaktang natana. Taibang panbo pham khuding mak singa sida mahaki matik mangal khuding mak singdule. Mahaki matik singdule he has authority over all nation and over all people. Kaya kung ba Ibria pandup ani pabo oy batagadi. Mafam Ibria even upado na hire this do aduni. Kaya Ibria amade park po oy batagadi. Isor sargadu singa panmi singa wangangi sargadu singa na high ba in the bamatam da makoy awaba aduki badik nangi adu Jisu Christ di sargadut singdagi su hena wang bane karigumba mahak na high ba in the oy batagadi kaya gi matik na koy wagadi aduni. So do mamasung gumuragi matam na Lord amasung maki nupi aduna adul chat matam da sargadut aduna kaya maning dahan yenga kanu yang po ba target na koy thum gi mapayon ngani Lord yang ni adu magi ni pina sargadu na ngangar ba ta ba gi mo to maning han yang matam da kari ole ma thum gi mapai na adu Jisu Christ di sargadu ta gi he na chaw bu isona thabi rakpa mahak adu mani mahak ki macha nupa ne kari gi sargadu adu na hai ba wa adu ta ba da phau ta da ba na maram ora kan da thum gi mapai on boy ba taragadi Isorgi machanupa Jisu Christ gi wa sa kari ko na ta da boy ba taragadi kaya gi matik awa ko nangani Aza bijil na usang koi nakong adu Kristana ay koi gi punsis na karamay na hingani adu ka singlupta karamay na lagi na haba khuding mak sing adu to kari hai bagi hai na hai ta na gi makta hangdo poi koi gi nakong oise hai ba du gi nakong adu koi na ma ki wahi pa bagi mapala adu ka nomaisi numit wapaus no mat na munna ta bagi mapala adu ka thaurang tar ka lang bagi mapala ta se asaba oi ba ta tuning oi ba ta khuding mak sing adu loram ge to na ay nomaisi numit thajabasingna punna ba lali bese ma ki wahi tan lalib se Krista gi wahai Krista gi aning ba tan na bigi laisi maramas na ai Krista gi aning ba adu tagari ma ki wahi gi mapala hai wakal lom du gelo na nomazing no me khutingi lakse no yumza ga se me khutingi Bible pa ba matam khutingi Bible se di lakpa matam khutingi adu khoi na ko ngoi se may our ears be open to what Jesus through his word has to say to us Krista the tabu Krista the tabi mamal pining mapi bo bidar su Krista the tabi mamni Krista the tabagi maram na magi haibe in bagi maram na awaba nang boy batar su adu mikup khara khaktangi ne adu Krista gi haiba adu taraga phangada bo awaba du kiba na maram ora ka na magi haibe in gi da boy batar de haiba matam adu phangada bo awaba adu ki matik mamal tangi it is too costly not to listen to Jesus It will cost you a lot if you don't listen to Jesus. Yesu Christ ta da boy batar gadi. Mamal tang nak soy na pi gani. Listen to Jesus. Christ gi Jisu Christ gi waheida na kong thambi tambi. Ani subadadi. Kain mo khama se Jisu Christ na khoi khangring se maroina. Aduga mark na matam du lekrab thajab adu ngasi ginumina gospel community church ki sinu bas lekrab thajab khudimak sing aduga ai khoi gulon ne sor criminary bam thajab khudimak sing khangring se here it is obey Jesus submit to his lordship Jisu Christ gi hai bilu aduga mahaki makha polo It's very simple Prabhu hai boy bidar di mag ning thau ni hai na hai bani Mahak ning thau ni hai na hai bo bidar khoi magi manai ni hai na hai bani ma ki manai oi ba tar ge di khoi mahak ki makha pon pham thoi
adu oiba taragadi hai ben pham thoi mahaki taja bichil ichil inausing Bible that manakong pan ba aduna taja sanwani Jisu Christ na hai ba matam khudimak sing adu ta Bible da ta ga tauba ga ani se putna chat mine na ai na ngang sing na khoi tai achumado kana have isori wa utle aduga nakhoi pap sing adu so isor so na utpiramgani khange bhap tare hoy horen fellowship ki matam da ai asigi jaga sa challenge so ai asigi jaga sa isor na tambi isor na wang lona ma khai Bible ki matung ina ta ba se kana define tar ko matam da thamoi de ting law na pan ba challenge so hai na adu ta ba nate kana matam da Bible na ta ba na harakani taurak pa matam da until you do what you hear you don't hear aduni Bible na tambi ba mong se na ta kra ba du taudri ba phawa na ta dri adun Jisu Christ na kari hai ma ki pandam khudingi pandam losla pa matam khudingi manakong panam hak aduna tajasan what do Jesus mean let him live by what he has heard aduna kai no hai bin baga ta baga ani se puna chamine khaidok na ba yaro adu Jisu Christ na kari gumba mahak punung sibu oiba taragadi ma ki wise ng ta ba khaktang oi roi adu bu mahak ki yathang sing adu bu nga kumi sing agani adu akoi na Johan ubu if you love me you will keep my commandment adu ta du bichil inaw sing asigum achamba wahang sing sina khoi changyeng se nahak ki punsi aduna Jisu Christ bu hai ben bra ai Manipur da khwaidagi Manipur da leiba thajabani haina haikraba mi singi marakta yamna leiba challenges am the or challenges am haina hype obitagi church membership singlup Christian obitagi singlup ama da yauba anoba idea nate America gi idea nate Bible gi idea ne Jisu Christ na tambi bane ano walep na bada pabo obitagi Christian ama oiraga singlup ta yaudaba submit tawdaba haina haibase oithokte you cannot say you love Jesus and not be part of his body the church Jisu Christ nungsiar magi hakchang oiriba singlup se yaudaba oithokte makok ado nungsiaraga hakchang nungside haina haiboda adu oithokte na hadubu Manipur aikhoi iramda masidadi Christian agraba singa se leiba wakalon je kaino ai tawdo khara leire asi tawri bawudi ai member oiba je ai oigi humge now Jisu Christ na kri kar Jisu Christ na member oyu kan mi mapum sung Prabhu ai thaja bobi tari hek thaja ke member oyu church amagi adu ko church do yaw makhatang oigna adu church gi makha polo thajabasingna adu maramdi ai na nahapu kanbiri base taibang pan ba ai gi matima oina bi tawna nathan hingna gi damak nate kana gu makha amadi kare oh majini mi church ka da boiba tar ga YouTube ki wo paw khora tar ba Bible pare self Bible sai tori adu church ka da asi mayam leiba wakalin adu ne Bible tan bi matam da ne we are not lone rangers akoi thokpa masak ka do one man army ma nate the idea of one man army is one man army ki idea is taibang pan da mission yeng ma matam na yamna phaje du according to the Bible if you think you are a one man army in your spiritual life you are destroying yourself ai da ngam ngani ai Bible na adu tam de Christian punsi ki matang da adu Bible ha je kano Christian oiba targadi member oyu adu mayam sin hai hajne Prabhu ai member bodi oge adu ai si ananta loselam gi ai parikha jim thadom gi ai si coaching jim loselam gi ai si angang gi tuition sing jima loselam gi asi paisa ji mai phangau gi ai si thabak sim tahu gi nupi ama thiau gi ai si khudi mo loy ma what if mayam is Jisu Christ gi why ne i loy na kra khudi mo sing do ngasa gi what if mayam ai gi wakang le asi to boy tar member mo slup targadi ai submit to do biar commit to do no ai gi commit church ogi do ai punsida ai gi goal phangna bagi damakta ai gi apam phangna bi asi matung ai submit oge adu bo Prabhu aingon akai ba kari amat lai tu asi gi matam kris babu nungsi bena tene Jisu Christ na kara
Jisu Christ tung ina bigam da hai matam de ai gi ipam da polo kari Jisu Christ asibasing polo yosuna du nang ni ai gi tungilo khut langon paraga tungan yang mi kanam ta ai sebong hai ba da matik chade Jisu Christ na magi tung ina bigam da hai mamal soid na pigani you have to give your price everyone has to carry their cross Christian over the cross loin mak pugani mamal loin mak pigani adu mamal pige do khuding mak sing adu loin mak ye kan ai si to ki boy ba ai ki pun da kamai oi hai ba khuding mak sing adu lai boy ba let me ask you this question are you obeying Jesus today if you are not how can you say that you love Jesus Jisu Christ na kaya ay na haven't Jisu Christ na kaya ay nung si boy ba ay gi yathang na kani That's a basic thing. That's a very basic thing. Ano ba sila inausing? Jisu Christ kaya in basen na nga masunga kaya pamoy bro. Do you desire to obey Jesus? No matter what. Ay ngon na kari hoy kano, mising na kari hay kano, mising na kari kan kano, ay imong laikha ta kera, ay Christ gi hay ba in gani. Do you desire that? Or ai gi mang ga do ba izar ai gi laikha ta ga do imung ai gi ai na phang ga awana khuding mak sing se wa ba matam da kanam ta na yaw bi ga do ba nate adu ga ai gi awa ba da kanam ta na saru gya bi ga do ba nate wa di ata tai ta jara ga loi ja ga du ne ai na pami ba thabak se phangau da ba oi ba tar ga di kanam ta nate wa du ja ai khitang ne wa du ja adu na kari hai ba khuding se oi ba tar ga ngai ko hak tang ai inni Jisu Christ to ngai ne ai Christian ni ka ai inni du hoji tang di ai si da wi ge Imagine saying that to your wife. Or imagine saying that to your husband. Ay nang unong si. Luhong ay ba ni? Ado ay gizu ay to karlay. Si ay hanan lo singi ga. Si yan ang panggi. Si taw diba nang angon kay mar kano ay nang ginupi mo ni. Ay nang ginupado mo ni. Imagine. Ano ba sila nausing? Jisu Christ kitungin ba du? Jisu Christ na pame. At kung makitungin ba du, mapantanggi ba koyo maduna tana, magi wise na kari har bagi phasna khang se bagi mapala, phasna khang bagi mapala, mango na nga sarag in pun simeng na pam. Kung magi hai ben pam to. Maramdi kari damag na kung magi hai in gidis. Maramdi ay koy na khange madudi mahak na ay koy bunung se. Karamay na khange. Ano ba sila na using cross mo kasi hilising ano yung mga mahang na si kiba do maki pap na maramora ganate nang namsung ipap na maramora ganate dharma chen bami magidamagta atopa mi man sibi badi oithok badi ay adu pap chen ba magidamag ishorning da magidamagta dharma chen mi man sibi di oithok adu kristana nang namsung ay na pap chen bu oring matam nang namsung ay na dharma chen da bu oring matam adu dane mahang lak to na khogidamagta sibi kiba Kari kita magna ekon mang hai in gadori bese Krista na nangam sung ay ngon lay nung siba asiba mahut sin bangam gadoba kanam matalaite. Only the love of Christ can satisfy us. None. Tabak na zunga moy, paisa na zunga moy, apam nupi na zunga moy, apam nupa na zunga moy, ima ipa na zunga moy, kari amat na nga moy, tabang pan badalay ba kari amat na ikoy ba pel nga moy, Krista gi nungsi ba asikak na ikoy ba pel ngam gani, adu har ba nungsi ba akoy marang kain lay, adu na we ought to obey Jesus because He first loved us, and He is Lord over us. Kaya nung time na kita listen to Jesus. Obey Jesus and submit to His Lordship. At hum siya ba hiram kuding mak. Meaning hiram kuding mak. Loy na mak. Mahaki waheida. Isorgi waheida changyang. Examine everything by the Word of God. Examine everything by the Word of God. Isorgi waheida hiram kuding mak sing. Wakal layan na pangay haibigan na sila na adu apang mamigi pun sini. Ay di pugto lakpa, ay di pugto kayo thamau de lakpa lakpa dum hai ay thamoi no. Adu thamoi sengwi sign adu pang magi sign. That's not a sign of sincerity. That's a sign of foolishness. Wakala lakpa pang hai dum hai. First judge it, examine it by the Word. Examine everything by the Word. Sorry, why hiram kuding maksing. Changyang view now, changyang view ay na hai ba sida ay koi gi natural inclination se kari no
We have to examination must begin from our own hearts, from our own lives. Kaya isori wahay yung panahim ko naman changyang do oiba tar kadi adu isori Prabhu sige pothaba no miki mapu Prabhu Krista sige pam oiba tar kadi. How do we live this life then? Oh, ay koi na sengbat pa wakalon adu na maramoiraga adu dagi yengaga mising bula na wayan bagit pao adu akoy puning hongse. May we not misjudge people around and in the church by our met of laws, met of standards. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯜ ꯀꯥꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤ. ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯝꯕ ꯄꯣꯜꯅ ꯀꯣꯔꯤꯟꯊꯤꯌꯥꯗ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯁꯥ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ. ꯁꯥ ꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥ ꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯟꯊꯅ ꯌꯦꯡꯉꯦ. ꯁꯥ ꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ ꯁꯥ ꯆꯥꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯟꯊꯅ ꯌꯦꯡꯉꯦ. What is that? 미흡한 셈벌 로도 이소르기 로 아무나 짠나라고네. 빠이그는 쩔그는 탱은 떠고는 아주 그디막싱도 이소르기 와하이나 야브야다 버 아마디 앵다마다 떠고는 파테 까이노 파테디 파테. That's not how things should work. Everything should be examined by the word. 아주 다들 비실 이나오신 크리스트기 와하이 따바. 크리스트기 하이브 인바 무슨 마하키 마카폰바. 아무슨 히람 그디막싱 마하키 와하이나 짱인 버 이칠나오신 아시기 분시에서 에코이네 힌독바 마탐다 Namgani. We can live this life because of what Christ has accomplished for us. Nangamasungay kita magta Christian lobi kraba tabak aduki mapal na aikhoy na haiba punsimeng si inba ngamgani hingba ngamgani. Maramdi mahak na Prabhu oiriba sa nangamasung ay aswan ba singa sibu yay kay na ba masung tingay na ba adugo aikhoy bu manghan na ba masung tahan na ba kita magta natte adugo aikhoy bu ngakpi na ba. Aikhoy bu senbi na ba aikhoy bu tambi na ba kita magta chap mana ba dun Krista na magi sebok kita magta tawkiba do magi sebok singi tawong adugi matang ni Krista da opposer ko matam or complaint ko matam na Krista na magi sebok singi kasi sa head kita sa pa ko na uba pang mapam sila adubu Krista na magi sebok singi karmana tambi chum na farsi singi do makogi aram do takpi bagi mapana. Christ as Lord guided and protected His people. Krista na aikhoy gi Prabhu oiriba si aikhoy bu senbi na ba ngakpi na ba tambi na ba amasung takpi na ba kita magtini. Maramni mahak na aikhoy bu nungsi. He loves us. He cares for us. Aikhoy na haiba wahay sige mapana maki wahay taba maki wahay inba maki makapon ba amasung punsi kuding magsing si maki wahay mapana hingba ngamgadori ba si Krista na aikhoy gi Prabhu oiriba gi maram na ni. Magi panggal kuding makta, magi tauzal kuding makta. Mahak na aikhoy bu nungsi hai na hai bu mahak na aikhoy kita makta kanbi nangamasung ay na kan aikhoy isa kita makta kanza ba dagi Krista na aikhoy kita makta hena kanbi ba aikhoy thasim maramdi hai bu ne cross makta aikhoy ubu pangkiba. Aikhoy isa bu aikhoy paptay kanza ba ngamdi isor ga asawa di kanza ba ngamdi bu Krista na nangamasung ay kita makta cross matak adu sibiki aikhoy bu kanbiki aikhoy ki kok ta hori ba sam masi masing papo aikhoy khang mangamde adu bu Krista na di loy na makhangbi adu ko samnam hok ta ba adu su mahaki ayaba yaudana tade tade bisila na sing Krista Prabhu oy ba maram na mahak kening bagi matung ne koy hing mangam ngane maram di mahak na aikhoy bu nungsibi ma na koy bu pangal pibi gane aikhoy gi son ba matamda ma na koy yai thubi roi maram masina ne aikhoy gi Prabhu oiriba pothaba numit ki mapu oiriba Krista da ma ki haibe inba punsiam sung mahak ki wahi tazaba punsi adu hingna bidang ta mangun nga sa gado maram masina aikhoy mangun nga si mangun nga hiram khuding makta aikhoy gi hawat padang tumba phauba aikhoy imong nungi punsi hauji aikhoy na udriba aikhoy tungi punsi khuding mak singa du makta aikhoy punsi khuding mak mangonda langsansi. May we rely on Him. May we throw ourselves upon Him. May we depend upon His mercy. Adugo karigumba aikhoy na singi hai na khallaga Krista gi wahay do ko na tala boy bataragadi tawda boy bataragadi adugi mamal adu awaba maong tapigani ayagi prathna di adu
ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯤꯜꯂꯤꯕ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯑꯣꯏꯗꯕꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯊꯅꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯊꯥꯖꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯐꯝꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯁꯤꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯍꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯞ ꯆꯦꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯞ ꯆꯦꯟꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯍꯥꯛ ꯍꯤꯡꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯥꯞꯇꯒꯤ ꯄꯨꯡ ꯍꯣꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯟꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛ ꯂꯣꯝꯕ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯃꯥꯡꯒꯅꯤ ngasa yang haji baduk na sargadut amana haib indaba matamda awaba aduki matik nangboy ba targadi sargadut tagi hena chawba hena wangba sorgi masang pa Christagi kauba asin hana tada boy ba targadi nahak lo mana dana sigani Christ da lakpi pablik pun hongna tada bijele naw sing Christ du Prabhu ni mahak pothabna mi ki Prabhu ni mahak sorgi masanu pa ni mahak ai khoi gi mapu ni aduga ai khoi mahaki matungin ba mahaki manhaya moina mahaki waheida khoi changkhonna tase आणि मधु ऐकून तो थोप मन प्रार्थना तोस इपा ईश्वर अखोन नाहक चंखोन ताजनबगीदमते पांगल पिनबी अखोगी मिमांग लेबा अरंग अरागसिंग अमसुंग तैबंग पानबगी अकी अखंग खुदिमकसिंग असी इपा अखोन ख्रिस्टबु यंगजबगी मपाल खुदिमकसिंग मम्मी सामहनबी अदुगा अखोन नाहकी नचनपागी वाहै ताजबा नाहकी नचनपागी वाहै इनजबा अमसुंग माकी मखादे पुंसी हिंगजबा अदुगा अखोई मतेंग पांगबी येशू ख्रिस्ट की मिंगनि जरिबनी आमेन